Haging le kai duran cup hapdeng ka Karbi Anglong Morning Star persya ya ka FC1 haw pas kini jing le kai ka Karbi Anglong keliun ban ki jarang kong kemni ka ba arpunyo kan bahak menit ka ba sau peu ka FC1 kelala ban pai gari ka cigul hawan masteng segala ka warpat ke beri kelamit ka FC1 keliun ban tip gol penjob kini jing le kai kemni pasan pulai kan baru pun kendai peu menit kal kursunton ke 6 job hen bagala an play selit ya ka Karbi Anglong Morning Star la ar la ka wigul yang bahak jing job ka FC1 kelak mengamai pura lai pun nak grup F sengkat ke North East United. Sehakawai pada jing lekai pada yang ketrau FC persya FC Rangdai hau pas ke jing lekai ke FC Rangdai kalau ban khor ke 6 job haden mengelak ban film ya ketrau FC sau la ke lai gol kan bahkan jing lekai udole orang lekai ke FC Rangdai uli ban tip dak hat-trick namun tak ke FC Rangdai yang bahkan jing job ke FC Rangdai kalau kamai riu pun naki Arsenal Medan nak grup di kenang jan susu bandrung sekan knock out stage. Aku pada jing lekai pada yang kalang sning persya ke Mumbai FC. Aku pas kini jing lekai kalang sning bat ke Mumbai FC hak kelas step itu di jing haj untuk balak berbagi jar. Hawan perteng segala ke arpat ke beli ke lamit kalang sning kelak ban tip guluk di ke San Huwei kini ke ban Riusau dau Ahmed ke ba sopan kut no jing lekai beli ke ba prap kendai iqbal tip dau rang klem kan bahak menit ke kendai pemit plus sau bat kumju menit ke kendai pemit plus san dia mantep leng bau kasar bat upat upawa ada buku ke jing lekai kalang sning kali osndan bukur ke 6 job hadim ka on film ya ke Mumbai FC asana ke not gol leng bahak jing job kalang sning kali on korpora lai pun nag grup I teka badan ke dan ke bahak lidu nag grup I kumju ke Shillong lejong kan lakamai lai pun pura lengkat kalang sning FC. Di program jing lekai sibit ke Jamshedpur kini kumsya ya ke SC Delhi hakapor Saudi. Kan baka mohon bagan Super Giant kini kumsya ya ke South United hakapor Nyawaji.